Kani Gadiga Patisi TV. Deputy Commissioner ke East Castles District, Ubak Peter S. Dhar, ulabtha yakin nong ilam ke Khasi Student Union, nong Trai Union, bat ke Dorbas nong Trai, bakin net banyak penbat apos nong, nak benta ke jingdawa tungkam way breu nak way ketliu yang, hapo ke Jakarta Emotion jang ke company Lafarge, kabaran nong Trai. Ya kani ke jelang lakot do DC hakam ratrikam jang uhnen kesengi, ke khatnyo trik risau. Hakabala wanisya menta nak ke company Lafarge, ke Dorbas nong bakin nong ilam ke KSU nong Trai Unit. Habai keren bau rang bas nong kanong trai ba biling do ulai tho pagani ke jing dawa thongkam wei dukhat na ka wei kalong yeng kadai ningkong na ka snong ka balapan na ka lafach handai kam sem nala ban thong namar hadu manta kadang ab ban penkewi ke jing shalan motion ka ban kot hadu san pho lak ton ha ka sisnam kumba kalong manta ka snong nong trai ka don kumba arspa nyu phun reu tuliki long yeng bat hadu manta dang kumba sispa yeng ke barang yo kam halafach ka wei ka begini ji dia si diba kalong ban pai je kot islah dan kalian juga kasih nong nilai relang bagi manfaat dia kita ki ba ni ai orang mani orang ni kat itlah pun kasih nong pada bas nong nilai bu ya bagi sini ni bakalan kalian minum yo dia mungkin tik yo pudan apa ni jami di ban penting ketiga teh hindai kita baru tadi bangidon ni nila ban ayaki bawat dia kata ke agreement kalau rasanya pedengka lapas bar ka dorbar senong rai ru dor dei dakar rai je ka dorbar bak mungit ban ai kopi hanu like tang bayau tresno ula ban wan pai na kan ile betul dia kata kalau kaji kantor ini han menung no yang snowman bahan ke sini DC kum kon binaru fat ini kon dilawan hari ini susu dulu ban Indonesia kawan sa lek ya kabai malam tak dalam disebut na baru bilang menju kam tam kadar barbat kes Nakalyang uskatri KSU nong Trai Union usamna truling do ulai tho ba nakalyang kaseng kala pedang ye kini kajing ptha jong UDC benda ye penbai ye kini hapos nong agani kapor nga kajing ekran nakalyang jongi UDC umsem lalong gumta usulalong tang kumbuksiang bala penpoy lang ngi sa kajing ekran jing sutu jimun nyum sum lapoy kano garairu andre nakalyang jongi program ni senutu bana kalian jong ka district administration ni kakwa yang ni kum kaseng kum kadar basnong ban kalafaj bangin poy sa kata kajing ekran ha kaba baro kita sok kin biasa nama kum bolong mentahi kalafaj ban kadar basnong hiburi baik ejik sisa habni pan di kita ke agreement nakalyang jong ki kemon ban ai hiburi da gumni da gum tai ke keren kelan atau kom di balai project bana kalian jong disiru pula ai kata ka direction ya kalfaj bagada basnong betuju yang ni bangi terlang mereka sini terlang kamlong kalau kenong rim jong kecing kisah bagata kalfaj ka di ban penisai ni kopi jong dokumen jong kini ki kod islam betuju jong ki agreement kantam nama kita ki agreement kan ki ba kelong nong rim jong kecing ekran andai la kalafaj ka buri la kalafaj kam la ban penisai ka jing don jong dong teri jong kang ki san spa sa nyimut ku bagi kam la ni la kam la ban tungkang tunjam lagi pos bateli ke bagi balai ke dai ban i sang rai nak liang jong keseng jong ni la kalafaj kam mon ban le ka buat hadir ba nila yo ka direction na u deputy commissioner kan sim ya kalafaj kum ka wena diberi berprospek ka district administration dengan skam manang ni syahmat kalafaj kada personal try kat bangi dan kan jibendok lang hak bagin yo ban pulihi ada agreement baro bagi yo ban persisai di kot kisla jong baro san spa su nyun kin nong try ke badan nanti hapo office mai Kani Gadiga Patisi TV.